Nsizwa mhlamba ake ngilungise la. Eh uhlelo lolu lokuvota olwaba phakathi kwamaqembu amabili kwababa uPhasha nobaba iNyanga eZulu ukuthi kufanele kube khona abantu abazovota abayisihlanu kanana abazovota ngala. Ngokohlelo lokuvota lolo ngoba abawu7 bagcina sebevuna umkhulu AK kwathi abathathu basala kubaba uPhasha. Kodwa inkinga enkulu eyenza ukuthi konke lokho kuchithwe indaba kaSihlalo. uSihlalo kwakuwumkwena. uNkosana uPhasha aveza ukuthi ubufakazi bedayari ukuthi bake bazama umkhulu AK nomfundisi uMkwena owephethe inhlangano yamasonto abamnyama ukuthi bake bahlangana bazama ukurejista ibandla ngaphansi kwenhlangano yamasonto kakhulukazi amnyama. Njengoba ngike ngachaza phambilini ukuthi kwakuzonqenda amandla ibandla lamaNazaretha ekutheni kube khona izinto ekuthiwa bangayikhulumi noma bangazenzi. Ngakho-ke inkosi ilanga ayikuvumelanga-ke lokho kurejistwa kwebandla ngaphansi kwenhlangano yamasonto. Wakuzama-ke lokho umkhulu AK wehluleka ngo-1970. uPhasha-ke useveza lobo bufakazi-ke bokuthi bake bahlangana uMkwena ubaba iNyanga eZulu bazama ukwenza lokho. Okwakumbeka-ke uMkwena ekuthenini-ke ngayena usihlalo othembekileyo uchemile. Ngakho yonke into eyenzeka ngaphansi kweso lakhe iyahlakazeka iyahlakazwa ngoba kwayena akakushongo kusaqala ukuthi bazana kangakanani neNyanga eZulu. Baba abantu abangazananga neNyanga eZulu. Lokho kokwachitha-ke leyo voti-ke eyayiseyivotiwe siyimhlula ubaba uNkosana uPhasha. Waphuma icala labuyela kwi-draw-ke ngoba usihlalo engasakwazanga ukukhombisa ukuthi uthembekile ngempela njengoba bekushiwo. Icala ladlula-ke lapho-ke lelo sigaba sadlulela esilweni. Ubhejane ephuma esiqiwini. Kodwa-ke angikho ekuthenini ngithi lapho-ke kwenzakalani. Bengichaza nje ukuqala kombango ukuthi uqalephi kanjani. Silapha nje kungani. Ngizama ukususa le ndawo ukuthi-ke cha ngokwamavoti wesehluliwe uNkosana uPhasha. Kodwa ngenxa yobuhlakani bakhe bokuveza lobo bufakazi bedayari eyayibhalwe uyise ilanga kwabe sekuyachitheka konke-ke.